Sećam se kada sam se prvi put nakon što sam postala majka zapitala kad ću ponovo biti ona stara ja? Kad ću moći da se vratim onom starom životu, starim hobijima, uživanjima? Kad ću se konačno opet osjećati kao ja? Kad ću se vratiti sebi na staru kilažu, garderobu, posao, hobije, svoj stari život? Kao da sam se negde izgubila. Kad će sve biti kao pre? Kad će naš brak biti kao pre? I tada nisam shvatala da je to pogrešno pitanje. Bila sam sigurna da samo zavisi od vremena i mog truda kada ću se vratiti u formu, u rutinu, u posao, da ću opet biti ona stara ja. I što sam se više trudila, to sam više bila zbunjena, umorna, izgubljena. Niko mi nije rekao da neću moći da stanem u onaj isti život koji sam nekad imala. I šta ako ti kažem da ni ne treba da se vratiš na staro? Jer sa majčinstvom postaješ potpuno nova osoba. Promenila si se fizički, emotivno, mentalno. Transformacija kroz koju prolaziš je po svom intenzitetu tih mentalnih, fizičkih, emotivnih promena slična pubertetu ili adolescenciji, a naučnici kažu da je još jača. Ta transformacija u medicini i psihologiji zove se matrescencija. Kao adolescencija, matrescencija. Transformacija iz devojke, žene u majku. Poseban period sazrevanja, odrastanja, velika životna prekretnica. Ona pogađa svaku majku, čak i majke koje usvoje decu. Jer se pod uticajem te intenzivne brige o bebi, naš mozak snažno restrukturira i menja. Naše navike se menjaju, naše okruženje se menja, ponašanje postaje drugačije. Ovo se ne završava porođajem ili periodom postpartuma, već se ova osjećanja iznova aktiviraju i u periodima kao što je polazak deteta u vrtić, tvoj povratak na posao ili odluka da se ne vratiš, promena posla, dolazak novog deteta. I nije sigurno baš tačno kad se ova transformacija završava u životu majke. Verujem da na poseban način pogađa žene koje su pre majčinstva imale razvijen društveni život, poslovne uspehe, hobije, jednu posebnu uigranost, svoje rutine, svoje navike. Kad stigne beba, to je poremećaj i potres za sve na što smo mi navikle. Prvo je sve na pauzi, sve je novo, uzbudljivo, nesigurne smo. Onda polako počinjemo da se snalazimo i stičemo tu sigurnost. A osjećaj da nam stari život nedostaje, polako se sve više uvlači pod kožu. Mi smo negde usput iz kulture i društva pokupile tu poruku da je slabost, da nas postajanje majkom promeni. Da treba da se brzo vratimo i sebi, i poslu, i garderobi, kilaži, svemu, kao da se ništa nije desilo. Kao da smo mi odmah s porođajem i rođenjem bebe dobile intuiciju, dobile priručnik za tu bebu, sve to ide prirodno i lako. I sad eto smo one stare, girl boss, samo sa dodatkom deteta. A prirodno je nešto sasvim drugo. Promena je prirodna. Zbunjenost je prirodna. Baš kao i u periodu adolescencije, u ovom periodu odrastanja i sazrijevanja imamo pravo da budemo zbunjene, uplašene, razdražljive, osetljive, menjamo raspoloženje. Ne razumemo ni svoje želje i potrebe. Treba nam puno odmora, podrške, razumevanja. Želja i trud da ostaneš ista ili da se što pre vratiš na staro nisu znak snage. Nisu znak da si u kontroli, samo su znak da ti niko nije rekao istinu o onome kroz šta prolaziš. To što si se promenila i svaki dan se menjaš i ne znaš tačno ko si, potpuno je prirodno. Nismo stvorene da ostanemo iste nakon što postanemo majke. Ali društvo i kultura nas uče nešto drugo. Tu sam da ti kažem da ne treba da se vratiš na staro. No ni ne možeš, jer život koji sada živiš traži jednu novu tebe, koja može da nosi nove odgovornosti. Ono što možeš je da uz podršku i pažnju ožališ taj stari život i one njegove delove koji ti nedostaju, prepoznaš i ojačaš delove
koje želiš da vratiš, proslaviš nove koje razvijaš i koji će ti mnogo služiti. Želim da sa tobom podelim sva iskustva i znanja koje duboko verujem da su potrebna svakoj majci na ovom putu, koja su meni pomogla da ponovo postanem svoja. Ako osjećaš da ti je ovo potrebno, ako želiš da iz magle i rastrzanosti pređeš u jasnoću i lakoću, uživanju u svom životu u svim ulogama, pozivam te da napraviš sledeći korak. Pronaći sebe ponovo nije korak unazad, to je otkrivanje ko si sada i ko želiš da budeš. Više resursa, podrške i načina da nastaviš ovo putovanje naći ćeš u opisu videa. Vidimo se uskoro. Ćao!